Hojik akoina MSTV Maikaidagi Unozagudurvisi Dr. Nayalam Ramanand Singh, Assistant Professor, Department of Chemistry, Kirul College, Delhi University Makadani. Ozasi Hanana, Academic Council member Virami or Sudanatana, Ozasina Grievance Cell, Delhi University Admission Cell, Counseling for Undergraduate Admission for ACST issue Ozasi member in Virami. Kuningasi Ozaliki Maruina, Kunjin Yamasi as young Singi, 12 Parikasi, Haituna Kibulinana, Ozazi admission fees and home Rabanina. Among Singamarina, Papa Institute, Magi Keresian of Gitamata, Tungi, Keresan Moinasi, admission low matanda, Karikari guidelines, especially for Delhi University. See special Mugi registration Tabumatam online, the Sikari guidelines are up where those are the conjuning. Yes, a quickie, Dugi, Makada Labor Collessing, Amadi, Diuna, undergraduate admission, Masi Homatamda, Akoi Zahi Amanidagi, Hona, or purely a online portal da Haure. Emissions of the Rimamanga, Akwigi, Angang Shingi, Akwigi merit list, talk to Rimamanga, Angang Shingna, Dakaurishi, registration to Hibasini. Registration say a quickie purely online the Togani, Aduga Magi website say a quickie emission.du.ac.in Iba website da Sangaga. Ahanbada Moina Dakaurishi, quickie registration. Registration sida OBC वगैरह AC वगैरह ST वगैरह अदगी कोई अनजाब वगैरह हर बग interested होइबा candidate सिंचे आसी लोइना बग registration तो बदरका होय registration तो मतमदा अंगांग सिंगी email अमा दरका होय अदु email लेते बसिंगना email अमा हांग बदरका होय email लो proper अकोई password अदे ID हापगा properly function with email address amadaka way maramdi madugi matungina akoiki lakadu emission sida darka warapa heng emission ki matamda makhan gi darka oiba akoiki applications form print out makal mayamdu adugi email gi through the sakani aduna adu ahan bada darka way generate obama hana leiba operate tawraga leiba yauragadi adu dum sina bayai same password hapaga dum sina bayai अहानबदा अखोइगी registration दो मतमदा हाइरिबो वेबसाइट से सिदा संगम मतुंगदा अखोइगी undergraduate admission हाइरगा कलम मा थोंगनी पोर्टल मा लाइन कनो वेबसाइट की कनो मा आइकन मा थोंगनी अदुदा अखोइगी new registrations sign up हाइना यावंगनी अदुदा अखोइगी new registration हाइबदा क्लिक तौबिरगा Maduda informations, Haibadi, Koigi email address, candidate ki maming, adagi Magi detail medu iraga, Maduda form fill up tawani. Maduda Yamadaka or Bessi, Angang Zigi maming, Imatamda, maming do Magi 12 ki marksita, Yawa maming do got Manan. Adu Yaudragadi hayang emission do the problem lakani. Aduna. Hek capan apa magi maksud itu ya ubah maming do adu inti topik itu bani adu yang matungda moina security question answer na ama yarong gani madusu properly question do select tawraga adu gi answer do select tawbiraga ibiraga registration se asi tawbiu maramdi karimgan da kayumba akoi gi password si kauthogreng khalo satra gi email gi password login je asi security password adagi security question je question answer do adu yauraga ma reason to bi yai ba ko aduna masi am darka oi ba step ne khanjai adagi password same matamda koi gi 8 characters yaugada minimum ko id characters se koi gi mari nipan ogedam ni haiba form malai adui matungda koi gi mobile pi matamda koi gi valid mobile number ko id koi uncle gi adagi baba gi to pijin da ba aina yeng di Delhi or matungda Delhi da aina madugi mobile number sina ba yato maramde hayeng confirmation emission confirmation cancellation loina ba du email gi kanogi mobile gi thu da lakani aduna 10 digit koi gi valid mobile number ma entry to da ka wai adugi matungda moi gi caption kari kai koi gi code number fill to matungda last da koi registration haiba kano button du da namatamda
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ immediately ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜꯗ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯟꯐꯥꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯦꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯃꯛꯇꯨꯗ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯨ ꯗ ꯄꯦꯖ ꯀꯣ ꯍꯣꯝ ꯄꯦꯖ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯅꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯅꯥꯎꯁꯤꯗ क्लिक तौबी मतमदा ngasai personal details igado mayamse asi loin tholani masida akhoi ming adagi father's name adagi date of birth Aadhaar number adagi OBC SC ST haibagi wafam mayamse sida hanak nauna ama su daka wai khangjinba akhoi EWS haidna akhoi economically weaker section haibagi kalam ama su yarokani mamangdadi yaudabani maramdi hanak chahi kakta implement tawbagi 10% reservation pibagi economic weaker section da adugi kalam amsu yarokani masina OBC SC ST hairiba kalam si nataba akoi EWS haida kalam amasida click taw matamda akoi unreserved oiba aduga moi economically weaker section oi haina kano verify toroba adagi kano na government recognize toroba group ama akoi moi sida karamba makhal ki certificate daka oibno haibadi asset certificate ko 2018-19 da moi gi total income se including father mother and brothers yaur family ki member khudimak yauraga 8 lakh ta ki below ai haiba 8 lakh ta ki below ai haina certified or certificate ama koi gi DC office ta ki or nataga tahsildar or nata revenue officer or moi gi jaga dugi competent oibo authority amadagi lauraga adu certificate puragadi madugi benefit lobi anebako aduna hojeki online fill tawma tamda OBC yawbasina OBC melani adagi SC ST yawbasina SC ST melani adagi EWS haiba category se asi koi unreserved ta weaker section and declare to kaung singda koi adugi adopt ID benefit to lobi anebako adui matungda akoi gi magi address melani address se akoi gi yum gi du men bi ai adu gi am maru obadi koi bank detail ma menga to ne bank gi details yam da ka oi maram di bank gi details asita hayeng emission do matam da su akoi payment se abji ki bank gi through menga ne ba emission tor matung da IC college amade college amda change tawge hai matam da emission cancel tawren khalo natraga IC emission si tamaro cancel tawge matam da adu gi bank to da paisa lakne cancel tawbagi ko aduna bank ki detail du mayam taka hoy so martun honjani sai magi bank account se mana angang duma hang bata ragadi father ki PBI yes magi guardian ki maming da PBI plus akoi gi internet akoi gi net banking hoy gadaba at least the online payment piba yagadaba aduna father gi mingda waragana father gi internet banking do adugi information mayam du man paiba daka hoy adagi magi maming da waragadi mana su internet banking gi facility yawba account oiba daka hoy ko adui matungda akoi gi academic detail haidana kalam ama adum hojiki continuous page da yarongani adugi page da akoi gi year of passing haibugumba results haigumba adagi akoi gi subjects marks haidana adugi detail mayam se koi class 12 ki information subject suppose mathematics subjects da total maximum marks na sini 100 ni 100 ki manung da kaya phangi haibugumba adugi detail mayam du loina ba fill do ba daka awai adugi matungda akoi gi name of the program haidi aina karamba makhal gi program da apply tawni ko haibagi information ama akoi pi ba daka awai masida akoi gi makhal ani thona akoi khanbi ai yam chexina tawba daka awai masi matang sida ramdi amana science stream haidana subject makhal mayam yaungani haidi science stream da BA BSc chemistry BSc honors chemistry BSc honors physics BSc honors zoology BSc honors botany BSc honors geography BSc honors BSc honors geologies ko adagi anthropologists ka haidana makan gi science subject me am yaungani adugi science subject me am se asi main ba yam da ka wai adagi science tonnu ba chhatra singna akoi arts ta su BA honors political science ko BA honors history adagi BA honors sociology BA honors political science ko adagi
BA program haidana group amasu yawi adagi BCom honors haidana group amasu yawi adagi BCom pass haidana group amasu yawni hairiba makhan gi subjects mai si main badarka awai asi member da yamna importance oiba wafam amana akoi gi ai experience ki matungina akoi gi mamang da thokiba akoi gi problem hai tare si ai kidang share tawjage akoi gi satra sina khangdana subject amakakta main gi ba ko haibadi BCom honors ta tamning ba adubu mana BCom honors kakta main ba aduga last da khoina sum thigala kan da ma emission tawba lae angma tamsida magi mathematics yarum da ba mathematics BCom honors among the mathematics da kawai compulsory ko adu mathematics yarum da mina ma si BCom honors emission taw yadre even if magi marks si karop si yorobang mai da ko ko emission taw ngam moy ram madu rule gi beyond the level na admain taw dana adum bagi asoiba mayam yawi adubu BCom da hargana BCom pass da group am yawi id stream ma BCom pass da di mathematics yaw so emission phang ba yai aduna hariba hojiki sai amani gi mamang thoki ba thodok se da angang duna BCom pass haiba kano sida su subject si fill tom ta di ma compulsory emission phangane ko magi marks si almost 95% phangmani adubu ma emission phangdana hangi madum ba case mayam lebini na ai suggestion haiga dora advice haiga dora asi haija wairaga di koi gi angang sina form men matam da science tamninga su tamningtra su mana menbe yaba hayeng phanga di tamba yaba subject khalaga subject ni khalaga di maximum subject mai da click to view madu da additional paisa sangba gi darkas oide madu da fees extra piru bai darkas oide aduna hairiba kaino koi gi subject mai asi maximum melaninge science su adagi arts su ko hairiba service mai melaga di hayeng aina ama phangdrasu amada satke hai matam da isi atum satpe yabagi possibility leba adu aina suppose be honors political science tamningen khalo adu ai karop si aina tamning college phangdren khalo adu BA program political science haina group amasu hojik leibani madu dai adum political science tambi yaba atopa subject amaga pullaga adu hairiba chance aina BA program du melu da tadi aina simple BA program political science BA honors political science ta main tadi ai adu chance su phangaroi ba aduna hairiba arts su science su maximum subject se asi main ba darka oine khali madu tungda hayeng yamna the importance oi haina aina khanjai asing matungda akoi gi sport ta apply to ning ba satra singna sport kalam da sangaga sport ta main matam da sport ki detail main melaga de dum sport ki to emission to bi ai adu gi process na tungan gare adubu azadi to pom na sagi along smugi sports na to field leidna culture gi any field da sa magi achievement le singsi moi gumgi tongan ba kanu le yes lay akoi EC ai na ko extra curriculum activity ai na group am lay adu hajik sport gi makha je asida kalam am yakani maduna akoi gi EC ai ba group sida asida akoi gi dance hairo music hairo Indian classical music Indian lena western music ai ba makhan gi dance adagi extra activities curriculum activities mayam gi su daka oi id adu su emission do bi ai ba ko adubu hairiba me se aina hai hairaga ai certificate yaw do yade moina daka oi haiba certificate se asi submit do daka oi aduna hairiba dance ai si haire hairaga su ai dance school dagi certificate ama ai daka oi adagi ai si singing da haire hairaga di singing da magi kari level da ma se tamuri haibagi certificate tu da kawe adu matungina moina trial tawni trial taw matungda certificate plus trial digi performance ing matungina magi ka top thokpadu da haidi magi list thokpadu da yarakane ko magi da haidi among the highest oragadi ramai to the sport su magi certificate da kawe adu certificate ka plus magi trial da phangba ma tu ko punjilaga apun madu kona emission taw matamda madu list oina tholakani ramai tawi aduna form member gi matang jida masigi sini yamna aina darka wena khanjari se si angang singna yamna sectionna amadi angang da nate akoi gi ma bu kano support to bi riba koi parents sing amadi guardian singna hariba detail message yamna koi gi darka wena khanjai moina su angang singda guide to bi bada hariba information message pibiu aduga guide to biu
with all this information haibase ai thamjaninge ahanbada ko aduga aroibada aina haijaningbana masida so koi gi fees khara koi gi registration to basi su sange masi gi online payment se koi gi reserve unreserved ka koi OBC gi se asi koi 250 rupees main online payment to godoni koi gi registration to matung sida adagi SC ST koi EWS oiragan 100 rupees payment to doni adagi atopa sport and ECA oiraga su 100 rupees payment to doni online registration to matamda asimaga koi gi registration to matamda adu hairiba mayam se loina bator matungda complete online registration si asi loire haina lobi yai adu zamakha khangjeni se koi gi magi maru iba documents ngai tare ko sai admission to da registration si si matang lai pedum ta yes asu hairiba koi registration to matungda moina amok makha jatha matamda koi gi upload haida kalam am yaungani id kanoma magi upload tongna ba koi gi program yaungani masida da ka ori se koi gi passport size scan daroga ko passport size ama da ka wai passport ama ko koi photograph ama applicant dugi madu koi gi 2 inch into 2 inch oidoni haina moina e bulletin da adu natraga na koi gi 5 millimeters into 5 millimeters ki size oidoni haiba ko masi hana registration tawdringi da aigi motadi mosi scan daroga hana thambiu ko aduga hek mogi upload tawbagi kano se lang batam da adu ahan bada upload tawbiba matung adui makha tarakpada akoi scan signature of the applicant haida amam yaungani asina ani subasi asisu angang akoi angang sina mahiro singna akoi gi pejam da magi signature si sauna ibiraga adusu scan tawbiraga thambiu adu thamaga di hayeng file du koi gi photo loira matung da scan mok tawba darga orakani adu da dum tawbiu adi matung da akoi gi ahum subada akoi self attested class 12 ki mark sheet haidana ama yaukani aduda mark sheet to koi gi college na school na issue torogadi adum upload to bi yare karima mark sheet si upload torom dren khalo kano issue to dren khalo kano sina board sina natraga kano na adu tardi online da phangba mark sheet to adu sign toroga self attested toroga to bi yai ko ID registration to matamda adagi mari subada koi gi SC ST certificate is self attested copy of SC ST and OBC certificate have asiso mo upload to bataka wai hairiba certificate se asi upload to matamda amana certificate sing se original sa matamda angangi maming da saga doni haibagi rule lai hayeng emission matamda masi darga kani amana yamaru oiba amna akoi OBC certificate se asi manipur da OBC mayam le minina akoi gi masi yam darka wai OBC certificate se recent certificate organi haiba ko ogedam ni haiba masida moina piriba date se 31st March 2019 da adugi matungda natraga adugi nimitu ta piba natraga adugi matungda ogedam ni haiba ama koi gi notification ama lai aduna angang singda koi mero singda darka orisi madu certificate sinaga do ba angang singda madu matam sana koi gi hairiba date sigi matungda certificate singsi asi koi gi competent authority ki lobview aduga madu upload to view na ai thamjaninge adagi ECA sport waraga su madu gi certificate main do adu save attested to biraga madu su upload to bata ka wai adu matungda koi gi go for payment haidana online sang matam da mai so gi last gain sai haibudo payment haiba column du da sangaga magi requirement of fees to pi matam da nangi registration se complete ware ko zamakha tarakpasi to kuna khangjeni nisina sagi angang simagi cut off ki list ko angang mo yaw ha information se kamaina kana to khangmang ngota ge to ka moina masi se darkar ro ba emission yaw mutin ko magi darkar documents se sine kari kari na ta pi akoi gi ahan bada koi cut off thok pase university ki website ta ko adum cut off hairaga first cut off hairaga suppose ahan basi da cut off tholakani cut off tholak pase da akoi gi science haiba group amaga adagi arts haiba group amaga section ani da tholakani science haiba da su koi aina ngai haijagi ba subject se koi gi BSc honors chemistry hairo haiba chemistry kalam sida kari kari college na makhari rakani college na koi gi CC subject sida CC cut off 95% 94% adusu category wise ko OBC adagi SC ST ko adagi unreserved hairaga alag category da tholakani ko different way category da tholakani adu category da haiba cut off se suppose
Kirurimal College da akoi ki ai chemistry example pirage suppose chemistry da akoi ki 95% chale khalo unreserved da ado tardi hairi bangang duna base 3 calculate tong matam da 95% yoraba ado tardi ma directly laga emission to yare ko college da tawudabu ai gi suggestion hayo hairagadi ahan bada college ki university website yeng biro science the emission tawudabu kaung science ki kalam yeng biro arts ta tawning kaung arts ki kalam yeng biro aduga kari college da magi cutoff to the yaure habit ki information lo biro adu matung da individual college ki website su changbiyo ba ko aina directly college tri mamang da individual college ki website su adugi information ji piram gane ba kaimga na khoi gi typing error oi ba yaw ba su dum thoi aduna verify tawga di college da su college website da su verify tawga di amuk double verification to ba haiba gi ba form lay aduga aina su ai completely hedi potu senge haiba gi ba form du adu lakani aduna university website yang matung sida college website yang biraba aduga college tu ki website da su hairiba magi kado mark se asi chume hair matung da hui satra singsina salaga directly college da ko akoi ki hairiba department du da man emission to do department salaga hangiraga yes sigi subjects dai emission to tuni haiba adu da magi requirement document me do adu puthoga dum yaure tawda bu hoi kari daka oi haiba do adu ma daka ore si ahan bada kadopsi yauren khalo post kirurimal college da aigi particular subject am da yauren khalo adu tardi ahan bada college satri mamang sida selection of the college hairaga portal da option am lay aduna ngasai mana semgiba login id do akoi email address adagi plus my password to adu sangaga hojiki kano registration tobagi sangba portal da sangaga login id hena login id da inbiro ibiraga mana hojik chatningiba college mana hojik khale haina khaliba hojik karob yore haina khaliba college adugi college to adugi maming menga done ba online portal sangaga aduna adi portal sangba tamda akoi gi hairiba college ase ina fill tobiro fill to matung jida magi print out om lawda ka web print out om tamda akoi gi college tholani plus magi detail me am tholani adugi print out lobiraga hairiba college ase sakatone ba adu college chalaga hojiki hairiba college yawro matung sida magi kari daka oi have document do hojiki print out copy du mane adai class 10 gi koi certificate tune tawudu class 10 gi certificate haiba se sida hojik si koi gi mark se su yawbo oina hojiki thoe ko adubu class 10 gi certificate plus mark sheet ai tare ko karima ani du combine organa combine bu yare ko adu matung da 12 ki mark sheet ama daka oi original ko re 12 ki provisional certificate school na pibedo adu ai nakta hoji original le hai ga original nu bu yare adagi recent character certificate school na piba ko koi character certificate am daka oi madu yawdana di mo imsen to yare ko adagi hairiba SC ST gi certificate OBC certificate to adumaga pubigadamni kariumba OBC ST certificate oitadi adagi OBC certificate su non criminal haiba section adu certificate pubiyo aduga mathang da koi gi transfer certificate and school na piba certificate am sulai aduga migration certificate ko asi akoi gi Delhi da leiba satra singi di migration da ka oide adu Delhi gi mapan oiba mapan da gi oiba satra sing da di transfer certificate plus akoi gi migration certificate da ka oi aduna masi proper da ka oi adagi 3 photographs ko akoi gi photograph ahum amaga hairiba document ne si asi puraga chalaga di am si du su akoi na aina hajagda amana original plus akoi gi 3 photocopy of the each document ko arupa viragadi ayama tamda koi copy ani gumada change ko adubu in advance hoina amaga pubiu haidi ahung mo pubiragadi yam easy hoina aina mafam da chalaga emission tobada khalai tokani kaima photocopy tobada amuk sin tok jin tobagi yam awaba su leibani satra singda koi ki document se mo wala message mo wala me haiba ko phoma ana hairiba document si puraga chalaga direct hojiki moigi office chalaga dum aigi si ka top laini aigi si ne mata da moina dum holaga emission tawrani ko adu emission tor matung sida ai gi document dulen pijilamani aduga moina online da by evening ba moi da ko numitu gi online da koi gi ai
confirm ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ emission ꯗꯨꯒꯤ email ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ email ꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ portal ꯁꯦ login ID ꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ login ID ꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯆꯪ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯑꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗ confirm ꯑꯗꯨꯒ ready ID pay ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ payment column-ꯗꯨꯗ ꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ payment ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯥꯒꯤ amount ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ amount ꯄꯤꯒꯗꯧꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ amount ꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ online payment ꯇꯧꯕꯤꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ once online payment ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ emission confirm ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ online payment ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨ ꯍꯪꯅꯕ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ online payment ꯁꯤ generally ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅ emission ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 12 ꯐꯥꯎꯃꯩ ꯀꯣ next day ꯒꯤ ꯄꯨꯡ 12 ꯐꯥꯎꯃꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ payment ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯊꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ payment ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ payment ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ problem ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ portal-ꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ change ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ payment ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ emission-ꯗꯨ confirm ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯖꯕꯁꯤꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯁꯦ ꯗꯤꯌꯨꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩ ꯑꯃꯅ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯕꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣ emission ꯍꯥꯏꯗꯅ generally maximum emission ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BSc honorsꯇ ꯑꯗꯒꯤ BA program-ꯗ ꯑꯗꯒꯤ BA honorsꯇ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ 80% ꯍꯥꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯕꯦꯁꯅꯤ ꯃꯥꯅ 12ꯗ ꯐꯪꯉꯛꯏꯕ ꯃꯥꯔꯛꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯁ 3 ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯕꯦꯁ 3 ꯍꯣꯠꯂꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯁ 4 including one subject ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ emissionꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ entrance ꯇꯧꯔꯒ emission ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ subject ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯣꯏꯗꯅ through entrance ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BA honors ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ business economics ꯍꯥꯏꯕ subjectꯁꯦ ꯑꯁꯤ entrance-ꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯇꯧꯏ Bachelor of Management Study ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ subjectꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ entrance-ꯀꯤꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ Bachelor of Business Administration ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ entrance-ꯀꯤꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ BA honors Humanity and Social Science ꯑꯁꯤꯁꯨ entrance-ꯀꯤꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ BA Bachelor of Elementary Education ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ entrance-ꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ BA honors Music and the Fine Arts ꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ entrance-ꯀꯤꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ BSc honors Physical Education and Health Education and Sport ꯍꯥꯏꯕ subject ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ entrance-ꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯩ BA honors Multimedia and Mass Communication ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IP ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯈꯛꯇꯗ ꯍꯥꯡꯉꯤ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯃꯁꯨ entrance-ꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ subject ꯈꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ entrance-ꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯇꯩꯒꯤ rest of the them ꯃꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯦꯔꯤꯠꯀꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕ 12 ꯃꯥꯔꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ emission ꯇꯧꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯃꯔꯁꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇ ꯍꯦꯛ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁꯅ ꯀꯣꯃꯔꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯃꯔꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯕꯦꯁꯤꯀꯦꯂꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯑꯣꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯃꯔꯁ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯑꯣꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇꯒꯤꯗꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯇꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗꯒꯤ ꯇꯝꯃꯦ 12ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦल ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯂꯧꯒꯦ ꯀꯣ BA honors political science ꯂꯧꯒꯦ BA honors history ꯂꯧꯒꯦ BA honors sociology ꯂꯧꯒꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯑꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕ ꯔꯨꯜꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2.5%ꯁꯦ overall percentage ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯗꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯠ ꯑꯣꯐꯇ ꯌꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ emission ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯃꯔꯁꯇ ꯇꯝꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯃꯔꯁ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ BA ꯀꯣꯃꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯛꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯀꯣ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ
tongan mugi Nagaland Bhavan gumada mugi admission desk se hanga angang singi koi khudong jahan bai tare ko admission to adu facilities lai na taki ba adu atopa koi notice region gi atopa singsi gi masi gi ko masi lai bra natraga atopa lai na ko kadugba koi volunteer organization natraga sai kadugna mugi through de admission to han bai tare angang adu gi koi gi help desk hai tare koi gi penona su diu na su dum encourage tawi diu gi administration na su koi gi authorize ba satra organization singda any moi gi registration dong matam da adagi admission dong matam da koi gi mateng pina bagi damak ta hai tare moi da koi gi encourage tawi bai tare moi gi organization singduna aduna in generally koi gi open oina koi gi everywhere da koi gi stall hapaga dorga thamba du lete adubu registration manung sida koi gi NSY gumba adagi ABVP gumba in other organization gumba satra sing che adum koi gi moi gi help desk na koi gi du su office gi mamang da adagi kano gi gate number 4 koi diu gi mamang sida koi gi kano satra khara dum moi gi help desk hang dana mateng tong nam tawi asi jo dum kanaba malai adu north east oina haragadi koi naga organization che asiamna popular oina moina tobui adagi some Mizoram gi satra sing na tobui Mizo satra sing adagi Kuki satra sing na tobui amang da su koi gi masat ki Manipur Student Union gi satra sing na so dum tobodum thengnei tobodu bu yamna popular oina koi gi moi di every day pham ko na tobodu di yam toina ude adubu adum somehow some way da moi mateng pangnaba koi gi Manipur gi organization dum tawbi yawe masima dum ai haijeningi makata na koi gi hairiba koi gi organization satra singna mateng pangi si in terms of registration ko in terms of koi gi selection of the college ko hojikti koi gi form fill up to matam da koi gi subject khakta ni mendrise college di karop tholong matam da aina ai karop tu matung na dum yarogadi dum chatpi yareba mama mangda sahi manga taragi mamangda college su men badaka waremeba adu hojikti adugi condition du leitre asimaga adu ai wafam maga thamjaningi sida akoi any organization ai wanda sum query lakpa sum yawi akoi gi parents singna kai adegi atopa notice ki kano singna guardian singna akoi gi organization gi through da akoi gi backdoor koi ledana ko admission tobra ko pra haibagi wafam ai ai cut off sikar neme aduga ai si admission tobu yadora ai si noigi kari chance lei haina hangba su yawi adu to be honest the university gi admission is total fully online ni masar any kind of akoi mischief adagi any backdoor entry tobu gi chance leite aduna ai gi advice haidora suggestion haidora ai mayam da akoi gi mahiro singda adai parents singda aijo haragadi any agency na karim approach toragadi natraga akoi na ai na ngamni ai paisa lawraga natraga ai mateng toroga ai backdoor entry tawni haragadi ai di that ai di adumba condition be yokanda leite na khanjai maduda encourage su tobigunu haina ai di parents singda su guardians su haijaningi masi totally fault case ni diuda mangi past history yangadi main toroga togibdagi last kano case me amna tawdana kotana madumbagi awaba taba me am sulai aduna ai disgrace tawni madu angle ta ko madu ground da tawba thabuk chingdo usa se admission registration kanum kan lagi hobi ko mai corruption kanum kan tholpu ya ke news ki matungina me tang kunda koi gi form koi registration tawba se hongni haibani adubu koi gi bulletin koi gi undergraduate ki admission bulletin si finalize tawdabadagi koi gi tang kunjidati hogdre aina moi gi din office ta gi lai aduga tang kun ga humdoi kun mari kun manga sai da hogani haibagi information ama nauna pire aduna angang singna tang kun humdoi kun mari sai sida website check tawbiraga registration hoi hode haibagi wafam je asi khangba yagani adagi kadrop tholakpasina tang kun June gi tang kun swahida kadrop thokpa hogani adana first kadrop tholaga matungda almost kadrop sai gi khara variation lei
cut off 1, 2, 3, 4, 5 adagi even 10 baung mai tawi yawi adu hanakti cut off 5 baung thokani haibagi initial information ama lai asina koina cut off yanga adum ano cut off tholok baga adum admission process dum haurani ko asi ko kom chine na thamjani is do za angang sing sida naune admission tawla ko angang sing sida ozana ai pibin mo pausing yamna harawi akhoi gi manipur gi jalla matungda akhoi gi manipur da tamba satra sing amadi manipur da gi hoji cbse board ta tami ba satra sing yamna fazana pass tawi habi gi information si phangma tamda ozamo ina ai yamna harauba adai nungai ba feel tawjai ai gi wish haibabu angang singna manipur da gi laga delhi da akhoi gi mana pamba subject sing da tamaga mana tungda future da mai paga akhoi gi manipur leibak sida akhoi gi afaba thabak amadi afaba miroi sing puthok pa haibese asi namagadi akhoi yamna akhoi gi su afaba oi aduna aigi side tagi aina wish tawjading si aina pray tawjari si angang singda ai afaba mi oirakpa adagi laira su pajana mapalamda tamaga whether Delhi da ogera Bangalore ogera natraga Madras ogera any India gi mafamda tamaga best of the best kano magi educated oraga tholakpado aduna ina wish tawjani si aduga aigi request amana aigi parents sing da chu haijaning si koi angang sing da chu encourage tawbiu aduga nomadi manipur su koi gi one of the highest literate rate se asi koi Kerala Mizoram oi smaina koi manipur su noma koi gi highest kano educated state haibado adu warak padune ina kanjarisi ji ozana mamla mamla no matam ka thopiduna sagi ko ni mabu information pb because the ko image tv ma ke de oza hana thak thank you so much thank you